turabashimiye abateze amatwi channel James Sport Focus TV. Aya ni amakuru yo hanze y'ikibuga, amakuru yo hanze y'ikibuga y'uno munsi. Reka tuyahere ku gikombe cy'isi kizaba kiryoshye. Igikombe cy'isi kizabera muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika 2026. Ni igikombe cy'isi cy'ikirogano tuzaba tubona cyanyuma cy'abastari bagacishijeho muri ino si. Abastari tuzakumbura cyane nta wundi ni igihanyaskwa Cristiano Ronaldo n'umwami wa ruhago, nta wundi ni Lionel Messi. Bazaba bakinira ikipe z'ibihugu zabo imikino ya nyuma. Nta kabuza tuzakumbura iki kirogano cyagacishijeho. Ese Cristiano Ronaldo imikino ye ya nyuma azaba asoza mu ikipe y'igihugu ya Portugal, ese azayihesha igikombe cy'isi? Nukubitega amaso tukareba uko bizaba bimeze. Ese Cristiano Ronaldo yazaca impaka ku bantu bamushidikanyaho, ku bafana ba Lionel Messi bagaragaza ko Cristiano Ronaldo nta gikombe cy'isi yari yatwara? Ese Cristiano Ronaldo azagitwara aca impaka? Nukubitegeye tukazareba uko bizamera. Gusa agitwaye yabashyizeho agahigo ko kwandikwa mu bakinnyi bafite ibikombe by'isi, dore ko Portugal yaba aribwo bwa mbere itwaye igikombe cy'isi. Nukubitega amaso. Lionel Messi we agitwaye cyaba ari igikombe cy'isi cye cya kabiri. N'umwami wa ruhago, noneho yabakomeje kujya mu banyabigwi barenze twabonye mu isi y'umupira w'amaguru. No kubitega amaso. Oyo ni Santos Cliff. Amakuru yo hanze y'ikibuga, nyuma yuko Kylian Mbappé ukinira ikipe ya Real Madrid yamuguze, yaje nkaho abisubika. Yabuze igikombe cy'amatwi maremare, nta kindi kizwi nka Champions League yashakaga muri Paris Saint-Germain. Ikipe ya Paris Saint-Germain yaguze abastari bose, irakumunzura, ariko igikombe cya Champions League kirabura. Yaje kuhumira ku mirari rero Kylian Mbappé agurwa n'ikipe ya Real Madrid, abona ko ariho byibuze yazabonera igikombe kinini cy'amatwi manini. Byaje kurangira rero acerekeza mu ikipe ya Real Madrid. Umukinnyi bita Ousmane Dembele babisikana cyane nyuma yuko bakinyanye imikino mikeya muri Paris Saint-Germain. Ikipe ya Paris Saint-Germain yahise ifashwa na Ousmane Dembele begukana igikombe cy'amatwi manini kizwi nka Champions League. No kubitega amaso. Ese Kylian Mbappé ushaka igikombe cya Champions League mugishakirana amashyushyu cyane azakibona muri Real Madrid? Ibi birashoboka cyane. Nawe akazaba yashyira agahigo mu bakinnyi bakomeye batwaye ibikombe byinshi bikinirwa ku mugabane w'i Burayi. Paris Saint-Germain rero yaje kuba icyegukana. Iyo ni inkuru isanzwe. Aya yari amakuru yo hanze y'ikibuga. Uyu ni Santos Cliff. Mukurikire cyane James Sport Focus TV, nikorera subscribe, tuzajya tubagezaho byinshi.